Sometimes I'll be praying like, God, I just want to feel like I got this. But God told me, if you ever got this, you won't need me. So here I am, ungotten. Good morning. Good morning to the world. I found someone I need. Ninjani out there. Yo, niyazithanda indaba andifuna ungatsho. Alba ndifuna ungatsho. Andifuna ungatsho guys, but niyazithanda indaba. Good morning and welcome back to my YouTube channel. Yes, welcome back guys to my YouTube channel. My name is Usnazo, well known as Uloza on all my social media platforms. If you are new here, welcome. But if you're a day one, you're a bestie. Thank you so much, Kesana, for keep on coming back. Yes, please do not forget to like, comment, share, and hit that subscribe button. Guys, subscribe button. And this one is playing that is subscribe. Subscribe, please. And also guys, please follow me on my Instagram. My Facebook is doing well. TikTok now is also coming along. Please follow me on my Instagram, guys. I'm still Loza_France on Instagram. I think I'll also post my link here so that you guys can kindly please follow me on Instagram. With the past week in the bodily movement, but can you kindly please follow me on my Instagram as well, so that I also try to grow that page. I think I did mention that on my previous vlog that it's a platform that I also want to try by all means to grow it. Okay, so part 2 kwenje. After la wish we are both fucking pama with the guy and we ended up fighting. Yeah, but I called a friend of mine. Well, man, this is what is happening. Yeah, but ndicela uzonthatha. Yeah, but nyan kesho imsho mom didn't hesitate as on landa, and then I went home. After a week ke umfana obviously as any other girl, and hence I was saying that the way that he was so sweet, for you to be able to forgive him, it was very easy because of 90% of the time he is doing justice. Yeah, like supportive emotionally, mentally, family wise, family orientated. If I need something, yasekhaya, we are Kuma, he's there. Yeah, but we ignored the red flags because of Sigadendoni, the 90% of what good he's doing. Forgetting the 10% is very dangerous that we are living out. I find not a problem. After a week or 2 weeks we fix things. Yeah, well, right. As I make us justify and all that stuff. Yeah, well, fine. But we are bonamos umdu olindayo. Yeah, well. So now all of a sudden, knowing me, ndinguthanda ujima, ndinguthanda hiking, uyabo, ndinguthanda nje like being physically fit or active. I'm getting it, but just call up, yeah. So ndinguthanda ujima. So this other instance came we went to a hiking, uyabo. You know what? Let me introduce you to what I'm doing, because I feel like you get bored or you don't understand me. Glen City, I'm going for a hiking. Okay, there's a weekend camp, a hike. So I invite him to a hike. Nyani ke sambesini ku hike. Pina ku hike, obviously abaza babantu. I've got friends already there. There's also guys apa ku hike. And then there's sihambe ngese ku hike kube manje man ku hike emini yonke ku 20 and then kube khona xesha le bonfire. Uyabo la xesha le bonfire kukho a friend of ex yam that I dated while I was still in high school. So, and my ex passed away, by the way. Uyabo so kukho le friend yale ex yam apha. Uyabo obviously so we were sitting on a bonfire catching up. Now he's mingling with other people. So after a hike normally we do have sort of like a braai or chilling,
and just sit. You mingle with everybody. And at that point, I didn't know he was uncomfortable with me sitting with that guy for that long. And then ibele ixesha loyolala. Phayana ke bekukude kwindawo yolala, so it's like bendilala phaya entabeni, if I can put it that way. And then the main house or the main place endihlala kuyo to chill iphaya ezantsi. So fine ke siyahambe ke apha endleleni. He's passing remarks. He's passing remarks on some undizise amadodeni am apha and whatsoever. Hey, ndiqoma amadodeni am ndizomana apha amadoda. Athi hayi angakaloku apha okokoko uhleka nawe noncaba andibonakali nobonakali. Ndinetshiki ke mna kumolo wam, ndingumntu apho chikararha. And then I was like, my guy, what the fuck? Njani bana mntu amsundixelela ucaba ngakususa ngapha uqoba kwam ndisemadodeni am. Like, are you okay? Would I literally invite you to something that I know bana kukho umfana wam apha, okanye there is something that I am doing with these people? Like, ndizoyenzela loo nto leyo. Hey, ibe apha endleleni ke chu apha eliqhini. And ke ngoku naba bantu sekempa nabo bakhona ke. Hayi ke nyani sinyuke ke siyanyuka ke siyaxambulisana about this thing. I still remember I had those fake dreadlocks. My sister has a salon where's that dreadlocks was artificial ukwazi uzifaka uphinde uzikhuphe. Ndinxibe a long puffer jacket because of it kwakusebusuku. A long puffer jacket. Nyani ke sinyuke siyaxambulisana, ndiphethe iplate ke apha kum. Siyaxambulisana. Yayikum iplate, I'm not sure, but yayikhona iplate am because zange nditye ukutya kwam. Bona niqoma uzawutya phaa esikhathini ebusuku and nikubona mos naxa uthe futhu. Obviously uzawubawula uneblisha because anizofika erumini bese kulala because nizawufika nincokole nabanye abantu. Fine, but it's just that kulaa ndawo besihleli kuyo songeni ngoku kuyahanjwa, so people are going back to their rooms. Not a problem. Hey, sihambe apha siyaxambulisana ke sinyuke eliqhini. Ndixelela mna, not this guy ndava anoba nditsala okanye wandibetha, but I remember ndirola, mind you siphezulu, laa ndawo sihlala kuyo isentabeni. So I remember ndirola phantsi and then waleqa safika phaa. Hayi ke sanqandwa, babenditsala ngeenwele. I remember I had to cut my hair ngelaa xesha. He pulled iinwele zam. Pulled iinwele zam. Xa ndisithi nazi iinwele eziphantsi. Iplate hayi with a friend, yes. Ayithi mothina oko seqambisana sinyuka phambili. So when they tried to separate us, dayowa phantsi fika phaa futhi wangibezela like nditsalana ngeenwele krazuka nezozilamba. My perfect jacket got torn, I think ingalo yonke, yasuka ingalo. Bese abantu besebenqanda ke ngoku, bazama usohlula. Hayi ke ndinazo ke mna ke inkani. One thing about me, and ndiyazilwela. Hayi ndifuna ungatsho. Ndiyazilwela sana lam. One thing about me ke ndiyazilwela. Ndadubula nam. Hayi uphakama kwam ndabanetrarha nam. Hayi ke. Hayi loo nto. Abantu bayazama mnqanda. Umsindo wami ke mna ke mnihlakade. Like, like sundiqala. Do not qala me. Sundiqala. I remember very well. I think a friend of mine wayephethe le plate. Ndathatha la plate andithi mos sohlukanisiwe. Mime ngapha mna nime ngapha siyanqaba. Ndathi nqaku la plate iphosa phaa kuyo ebusweni. Ndimchana, I think phezu kwemehlo. Again, when he started bleeding, obviously usele bleeder kakhulu. And at that time I didn't give a damn ba
wonzakele. And mind you, le ndawo sikuyo is like sort of ezilalini, uyabo, kukude esibhedlele. So there is no way okanye kwa i-ambulance izofika kade, uyabo. Andimazi bana waphelela apho okanye wathi because mna ndaenda phaa ndinomsindo ndamshiya phaa, uyabo. And then wancedwa ke ngaba sasihayikha nabo, ndahamba mna ndayolala. And then in the morning wabegcwele igazi wethu. The morning iitshiki zam ke ngoku mna namjonga nje sabe sipakisha kayotyiwa i-breakfast and all of that stuff kule motweni sahamba. And he had to go and start esibhedlele. Fika esibhedlele wathungwa ke lamphezulu wemehlo, uyabo, wathungwa. And then thethwa ke ngoku emotweni kutense, uyabo. Sagoduka hayi ke sahamba safika endlini. He had to drop me ekhaya. Saqala sadropa aba sasikhwele nabo, uyabo. And then after that wayandropa ekhaya. So apha emotweni ngoku eyandropa ekhaya, he's trying to talk. And then I was like, my guy, there's nothing that I want to talk to you about right now, because I feel like whatever that I am going to say or whatever that you're going to talk about now is a style separate. So besithi wena so ukhathelanga into bana ndonzakele everything. Ndabe ndisithi mna uyandibona mna bana njani. And yoku I think ungaqala ndona nto betheka ngengqoshi, yabo, because of andithi mos ndarola phaa kolaa ntaba. And then I donzakala. So I was like, when you don't care bana where you started with this, and you are doing this thing phakathi kwabantu, like you literally embarrassing me in front of people that are first-time hikers, people that I don't even know, in front of my friends. Ndiyakuthatha was on my safe space, and then here you are when I was on the embarrass, because it was literally embarrassing me. Yeah. So he tried to get to talk to me about it, and then I was like, you know what, no, like, it's chai. Masiyeke thina sobayithu. Yabo. I don't care ukubana ukwenzeka ntoni, utheni, wonzakala, ufonzakele soro uzaphinda ube right. Like uzaba right njengami bana ndizoba right. Afuneke ngiqale ngiqoyele isidima sam for ukuhlazwa nguwe, because kaloku wena udecide undihlaza ezizweni phakathi kwabantu endingabaziyo nabantu abandaziyo. So ndisekhaya seyirongo, masiyeke mayithini le iphengwena. Not a problem. I had izinto zam zazikwakhe, yabo, wahlala eSummerstrand. So I had into zam zazikwakhe, and I asked basiyothatha izinto, yabo. Nyani ke shame he didn't mind. One mene jonga into wayezama uzijustifya ngayo. But now I was cozy nalamntu. That's why now he felt that way. He felt like I'm disrespect bana, and he didn't ixesha elingakayana with this person, yena ngokufeel left out. Ndiyabuza kuye kutheni ungazi kum, uzosiphazamisa bayi man, ndicela wena. Like I feel like if ndiyibhura benzafika ngicela umuntu wam bayi mam nje ndamacela undiboleke yena xa ndibona uba yena mntasekhaya ngathanda uhoyakelanga apha. Do you get me? So why didn't you just come and say, okay, okanye join us? Ude uzova ke le conversation xa asikwazi uyeka, because we're literally catching, and we're not only friends because of my ex, like sisichomi from gym, school, you know. So there was a lot of catching up that we were doing besides that, and also also about ezinye iitshomi zethu sasitshomene nazo bana zenza ntoni ngoku currently naye. Umna ke one thing about me, I love to mingle, yabo. Fine. And ndiqoma okay sihambe ke sothatha ezi zinto, uyabo, sifike kwakhe sithatha into zam nalapha zamcenga. I was like, no, fine, sihambe, uyabo. Ayondropa ke ekhaya, ndifike ekhaya, thula into zam, thatha izinto zam emotweni, and then ndithi kuye Danko, uyabo. Fine ke after that ke ubutiza okokoke phone messages emva kwezinye messages, calls emva kwezinye calls ke andiziphenduli. He's just texting me non-stop on WhatsApp. I'm like, this is not the time to talk to me, because I feel like ngoku uyandipenetrate and ke ngoku ufuna ndide ndibe nomsindo, which is I'm not gonna do that. Just leave me alone.
uphume kum. Sana yazi Cylon wangathi umuntu utyisiwe. Sitsho mos thina abantu xa abantu besenza zazinto sithi umuntu utyisiwe. Ndikuxelela mna uba wayeyinto equqa ekhaya everyday. Wayeyinto ehlala phandle emotweni. Umuntu alale phandle emotweni. Ava uzocenga. And he had a close relationship with my parents. Yabo. Akanye afika umuntu asenze ngathi uzobona utamkhulu. Yabo, azohlala notamkhulu. Ndibene nqomba omntasekhaya utsho phansi sijasicola. And tamkhulu ke at that time doesn't know. Mna ke ndingumuntu ke ekhaya ongabalisiyo. Uyabo, ba kwenzeka ntoni andizithethe izinto zam ekhaya. Ekhaya if ndijola nalo mntu phelela abantu bayazi ubana ndijola naye. But I don't go as far as ndibalisa izinto ezenzekayo between mna with my partner. So when nizawusensa abantu mhlawumbi sinazo akasekho right nalo mntu and all that stuff, but I don't go into detail ba this is what transpired. Uyabo. And I came back again, I had to go cut my hair. Uyabo, I still remember very well. Then ndayocheba. Uyabo. Ndayocheba ke cut kwasheka ezizilapha because wamkala necala. So I go and cut my hair. Ndihamba ndayocheba. Wabe ngumuntu ke hleli nje ulapha uyacenga every day. Aphangele abuye emsebenzini azoma ekhaya. Ndibe ndingazophuma. Mhlambi sometimes ndiye nasejimini ndibone ngumuntu sesejimini athi ucela undigodusa. Obviously wasave imali kajikeleza andizothi hayi andigodusa. Ugqiba kwam ndihlike emotweni ndimshiye pha. Uyabo. So he tried that for ixesha another a month. Uyabo, okay senze into eyi-one. And then obviously the parents had to intervene because now I end up as chaza. Uyabo, ba what actually happened because nasekhaya kuyabona uba hey man lo mntu lona akasahambi ngoku. Uyabo, what is going on. Uyabo. So the parents ended up intervening and asking bana kwenzeka ntoni. So kwaphela ke kuthethwa and all that stuff man. If ufuna umxelela umxelele banike baba parents ke ngabantu abasoft kwabona. Uyabo. And also they have a soft spot for him because of ungulo muntu anguye. So yonke into ayibonakali ba this is what he has done. Uyabo. And then we okay fine, we fixed things. I went back, guys. And just on that show, I went back because of the reasons that I stated. Little did I know about it. Actual fact, we don't see what so now and soon I got into Kazoyek. And Kazoyekanyan. I went back. Little did I know that I am going back to the worst. So keke kwakuphekekwa uyabo wasaphina sawa right. And then I got a house. Uyabo. Oh guys, siteke is story, but I think I should edit on the other one. So I got a house. The house was rent to own. Uyabo. I got a house to rent to own. Renovated the house. The business is doing well. Got a new job. Uyabo. Then he was like, I man, instead of because I was staying in Summer Street, I was in Motherwell. Uyabo. Instead of man let's just move in together. Uyabo. And the thing is every day is like so by two. So ndizogoduka bheke endlini ahamba yonthatha ndiphangele yabo late azonthatha yabo. So that's how we ended up staying together. Yabo. Fine, okay? And we had dreams. Yabo. Hey. Guys, uthando luyokuvala amehlo. Hey. Pinch me if I ever fall in love again. Like, pinch the hell out of me. Yadiva. But I won't because I'm a lover. I am a certified lover. Like, I like it. You catch it. I didn't catch it, guys. Give me a chance to catch it, but not now. And when I will catch it, I will be very goated. You have to be goated for me to catch again.
Uyabo? So that's how we ended up staying together. I'm gonna end this one here, and then dizoqhubekeka nesinye ke upart 3 on the next one. Yeah, andifuni uthi kabe nditshilo guys, but anyways, let me get ready and bounce. I'll catch you guys on the next one. Ningalibali to comment, like, share and subscribe. So bye.